ore kutoka taisere ore piipuopuo radio nikiyook taisere. Kenta ito sii amuri nikitejo ore piimorishosho nikimurr intai. Ore piijojo emaimunye oshoke kiteng nikimunye oshoke kiteng. Ore piijojo maimunye entakita olarro nikimunye. Nikiyieu nikiliki ntae ajoki ekira irmaasai kamili nekiino tele osho naa olorika le gavana kigira aing'oru pee kiponu aaramat ele osho. Kayieu naitangasa taata ajoki irmaasai pookin lenkare Narok ore ina olong naa kaata shai tarehe 16 ootu sii iyie ormarei lai naa piiponunu ayiolou oshi tenaa kolormaasai tenaa kolekulie oshon. Kitejo sii ore ena tarehe 16 ina olong kiponu adol tenaa keeta oshi Ole Ntutu irmaasai tenemeeta. Ina olong sii kiponu ajo naa sinanu piilo aitereu ai-launch officially President lang William Samoei Arap Ruto. Kitejo sii doi lapayiani kulo ng'ole oorikito ajo naa sinanu piilo aitereu lang'ole payiani oorikito lang'ole tung'anak ootejo eshomo ODM aapuku te UDA amu kiba ng'ole nibung'aki soipan neiba nibung'aki ajo naa sinanu piilo aitereu Ole Tong'oyo. Ekiyieu nikinkaribisha olteam le soipan officially nikinkaribisha olteam lole Tong'oyo officially peeponu aaku tenebo oyiok. Ane meneja. Amaa doi kulo payiani oojo hoteli ng'ole eibung'ieki ajo naa sinanu piilo aitereu iltung'anak ng'ole oibung'aki UDA. Amaa doi enopa olong peelotu Raila Lolulung'a. Amaa dii apa irgavanani oitashito ajo ekintashe emetii olayiolo le Koriata? Emetii olayiolo le Musuni? Emetii olayiolo le Suuji? Emetii olayioni lole Sunguli? Kaji apa imbung'ie lolo? Hoteli. Ekiwotiki sii yiok aibung'ie. Paa ore piimbaba nipuopuo lera tenkeen. Ekiyieu sii nikijoki ntae kulo tung'anak ake oomanaa te taon aajo nikaja ng'ania naje etolikioki doi ntae ilchambai oowaki nemetii enkang Ole Ntutu. Kanyoo pee mingirara aimaki lolo neimakaki naaje ewaki itii inkishu. Anaa kitu dii lelo shambai? Oo pee megira aasuj. Ketejoki sii doi ore sii ninye ontae nkirara doi ake ajo naa sinanu piilo aitereu nisho olayiolo Ole Ntutu dipiti ng'ania naje nisho olayiolo Ole Ntutu dipiti ng'ania naje. Inanu doi oikash oisho lolo oreren naaji dipiti larin 10 anaa ntae oota nkituak niyama ooloshon natii atua ntae maisha. Anaa maisha naa doi. Oye atiaka apa ntae enjo matang'asa aisho irbitiro eishunye toongumot peyie